أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mi smo počeli da snimamo vezane život časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao sam prije rekao, taj predmet je vrlo široko i treba nama mnogo vrijeme. Samo ako kratko obavijestimo za njegov život. Danas mi ćemo pričati vezane bitka na Ohod. Prije smo već pričali vezane bitka na Badr i tada Makanlije, oni su imali ponos za svog moć i oni su mislili da za njih je lagano da oni bi uništili islam. I zato kada oni su napadali i nisu očekovali da svi njihovi poglavari, oni su bili ubijani i dobili su poraz, nekoliko su bili ubijani, nekoliko su bili zarobljeniki. I poslije, kada su se vratili, ostali, i onda su oni napravili plan da će uzeti osveta. Oni su kunili da oni će sada napasti protiv muslimanima i da bi uzeli taj osvet. I za taj svrh oni su supremili jedna ogromna vojska koja je bila 3000 vojnika i krenuli su prema Madina. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uopšte nije znao. I prije toga oni su poslali svoje ljudi prema drugim plemenima i huškali su protiv časnih poslanika, protiv muslimana i tako su skopljali više ljudi. Vrijeme bio mjesec Ševal, treća godina poslije hidžra, i mjesec bio mart 624. godina. Amidža od časnog poslanika Hazrat Abbas bin Abdul Mutalib, on tada boravio u Maka i on poslao nekog čovjeka i njega rekao da brzo stigneš u rok 3 dana i prenesiš ovo poruka na časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio taj vijest i saznao, i onda on održao savjetovanje da li će sukobiti u Medini ili izvana. I on obavijestio svima da ovako vojska dolazi i sada treba da mi budemo spremni. Većina ovih starih sledbenike, oni su imali taj prijedlog da treba da mi borimo unutra grada. Abdullah bin Ubay bin Sulul, mi već pričali prije, mi smo više puta pričali vezani njega.
on bio jedan vođa i poslije dolazak poslanika on primio islam, tako očigledno, ali šta se tiče unutra, on bio munafik i on tada isto dao taj svoj prijedlog da treba da se borimo unutra grada i ne treba da se borimo vani. Ali međutim neki mladi muslimani koji nisu mogli da bori u bitka na Badr i oni su puno bili kao vrući, oni su mislili sada treba da borimo van grada. I onda oni su insistirali treba da borimo vani. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio taj prijedlog i odlučio u redu mi ćemo izaći van grada. Isto vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio svoju viziju. Jedan noć prije poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao taj viziju i rekao ja sam u viziju vidio kravu i također sam vidio svoju sablju sa slomljenim vrhom. Vidio sam da je krava zaklana i da sam ja stavio svoju ruku unutar oklopa. Vidio sam sebe kako jašem na ovnu. I kada sledbenici, oni su pitali od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, molim tumačite svoju viziju, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao šta ja sam shvatio od ovoga i rekao klanje krave ukazuje na to da će neki od mojih ashaba biti ubijeni u bitci. Slomljen vrh moje sablje pokazuje da će nekog važnog od moje rodbine zadesiti smrt ili možda lično podnijeti bol ili povredu. Stavljen moje ruke u oklop izgleda znači da ako ostanemo u Medini, to je bolje za nas. Jašem ovna znači da ćemo savladati poglavicu nevjernika i da će on umrijeti od nas. Kao sam rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo rekao i obavijestio svima, ali većina ovi omladine, oni su insistirali da treba da borimo van grada. I onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio ovaj savjet i poslije, taj je bio dan džuma, petak, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio džuma i na hutba on pričao vrline za džihad. I poslije namaz poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u svoj dom, svoje kući i vratio i već on obučio svoje ratno odijelo. Ali među ovo vrijeme ovi stari muslimani, oni su pričali sa mladima i rekli su časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao taj vizija i on nama rekao bolje da borimo unutra grad i neka vi shvatite ovo poruka, onda odmah oni su razumili svoje greška i čim poslanik izašao i već bio spreman da krene radi taj put i kada oni su rekli izvinite, mi bi slažili sa vama, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kad Božji poslanik obuče svoje ratno odijelo, on ga ne skida šta god
da se dogodi, mi ćemo sada ići naprijed. I dalje rekao, ako se pokažete čvrstim i ustrajnim, Bog će vam pomoći. I naredio da bude 3 zastave, jedan zastava za plemen Aus i Asad bin al-Khazir, on bi to nosio, a druga zastava za Hazraj, Habab bin Munzir, jedan sledbenik, i treći za Muhađirin, to bi nosio Hazreti Ali radhiyallahu ta'ala anhu. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem to već naredio. I šta se tiče ovi muslimani, oni su imali tada jedan broj, njihova broj bio 1000, ovi muslimani. I šta se tiče ovi nevjernik, oni su bili 3000 vojska i pod komandom Abu Sufjan, i oni su imali konnicu od 200 konja, a muslimani su imali samo 2. I Makanlije, oni su imali 3000 vojnika, muslimani su imali samo 1000. I onda oni su imali 3000 kamela i nekoliko žena. Ove žene, oni su igrali sa bubnijom i pjevali ratne pjesme, i tako ta je njihova vojska došao od Maka. I inače Madina se nalazi na jug od Make. Ali među Makanlijama isto bio Hazrat Khalid bin Walid, do tada on nije primio islam. I Khalid bin Walid bio jedan veliki vojska vođa, koja u istorija ne pokazuje da takav jedan borac i takav velika vođa nekad se rodio u istoriji čovječanstva. I on isto bio među njima i on isto vodio ovu armiju. I taj obično, ako bi oni napadali Madina, zato što oni su došli od južne strane, od jug, i onda bi napadali od juga, ali oni su pravili krug, ostavili grad, prošli i stigli do sjever. I blizu Ohod, taj brdo, oni su tamo stojali. I kada su muslimani su krenili, i taj Ohod se nalazi negdje 3 mila u sjever od Madina. I onda drugi dan, to znači 15 Šaval, 3. godina poslije hidžra, 31. mart, 624. godina, i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on stigao blizu tamo. Ali usput, i kada Abdullah bin Ubay bin Sulul, on vidio da njegov prijedlog poslanik nije prihvatio, i poslanik sada hoće da izađe van grada, da se bori, onda taj poglavica licemira povukao je svojih 300 sledbenika i rekao, sada ovo nije bitka, nego samo uništenje. I rekao da je poslanik nije prihvatio mi prijedlog i sada mi nećemo biti dio vaše armije koja hoće sada da bude kao da uništen. I tako onda ostao samo 700 boraca kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To znači 4 puta je veća armija bio na druge strane. I
ovdje kada mi vidimo kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako odlučio, na primjer on dolazi od Medina, možemo da mislimo tu je Medina, to je ovdje grad i tu je nalazi ovo brdo Ohod. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je poslao jednog čovjeka da vidi položaj od Makanli armije, i čovjek otišao i vratio i rekao tako je tako, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da je Makanlije oni sada se nalazi toliko dalje od ovo brdo da bi još jedna vojska može da bude tamo. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednog čovjeka da nama vodiš na takav način da neprijatelje ne saznaju i mi stignemo iza njih. I ovo za Abdullah neki ovi kršćanski pisaca kao Montgomery Watt, on pisao kao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem slažio sa Abdullah kada je on napustio i kao da on kaže da on već stigao na polje gdje su vodili bitka i od mjesta Ohod on se vratio, ali to istorija kaže ne. On odmah se vratio, povukao kada on vidi da je poslanik ide van grada. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao iza ovi nevjernika. To znači ovdje je Medina grad i Medina je sada kao gol grad. Nema neka zaštita. Zato što grad je tu i ovdje je nevjernik i onda ovdje su muslimani. I kada, ako čitate istorija o rata ili nešto, ovo je nemoguće da jedna armija napusti svoj grad. I obično kada je neprijatelji napadaju, oni napadaju prema grad i oni koji brani, oni stoji među svog grada i među neprijatelji. Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on otišao iza njih. I ovo kada mi još mislimo o tome i kakva je bio plan od Khalid bin Walid, zato što ovi put Makanlije oni su baš spremili. Imali su dobre oružje, imali su dobra vojska, imali su 200 konje, a muslimani su imali samo 2. I ovo bio njihova plan. Prvo, oni su otišli toliko dalje u sjever od grada i tamo bio neka polja, tamo su ovi neki muslimani, oni su imali svoje posadili neki stvari, neka hrana ili nešto, i oni su imali takav namjera da bi mi uništimo ovo njihova polje i muslimani bi morali da izađu van grada, i kada bi oni bili van grada i mi imamo velika armija, mi bi opkolili muslimani. I onda ne bi bio nikakva izlaz. I to je bio njihov plan. I čim časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on uzio taj položaj da iza muslimana bio taj brdo Ohod, i onda Khalid nije mogao, ali ovi nevjernik oni nisu mogli, zato što njihovi konji ne bi brzo opkolili, zato što iza od muslimana se nalazio Ohod, taj brdo. I tamo na taj brdo bio neki nad uskim bružilskim prolazom postavio je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stražu od 50 ljudi i zadužio ih da odbiju svaki napad na prolaz od strane neprijatelji.
i vođa njihova bio Abdullah bin Džabir. I imali su 50 ljudi i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio šta god se dešava sa nama, da li mi ostanemo živi, da li mi budemo uništeni, vi ne smijete da napustite ovo položaje dok ja vam ne kažem. Ovo bio naredba od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I poslije časni sada bio blizu da bitka se počne, dvije vojske stoji i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo svoje sablje i rekao ko će ispuniti pravo za mog sablje. I svi su ovi veliki, Hazrat Abu Bakr, Umar, Zubair, oni su rekli poslaniće nama poklonite, mi ćemo sad bi borili sa ovo sabljom. Jedan Ansari, Abu Dajana, on molio poslanika i rekao neka mene dajte. I među ovo vrijeme već počeo bitka i Hazrat Zubair, jedan sledbenik, on rekao ja sam mislio da ovo sledbenik Abu Dajana koji je uzio sablju od poslanika, da ja bi volim da njega pratim, da vidim kako on bori. Kaže on uzio jedna kao crvena karpa ili neka dio od odjeća i povezao na svom glavom i ušao među nevjernika. I kaže za toliko silom on borio da je prošao kroz cijeli armija i stigao do kraje gdje su bili žene i tamo bila isto Hinda, ona bila žena od Abu Sufjan i ona je tražila pomoć, ali nije bio niko da pomaže. Ali Hazrat Abu Dajana kaže, on mislio neću da koristimo taj sablji od poslanika da ubijamo neka žena. I tako je opet on se vratio. I za kratko vrijeme ovi 650 ili 700 koliko bio muslimani otjeralo 3000 iskusnih vojnika. I ovi nevjernici, oni su pokušali da bori, ali nisu mogli. Možda vi znate, u staro doba rat se bori i da se vidi ko je pobjedio ili izgubio vezane zastave. I Kurajši, ovi nevjerniki, njihove 9 ljudi su poginuli redom koje su nosili zastava. Kaže, onda na kraju je jedan bio crni rob, on se zvao Svab. On uzio taj zastava i jedan musliman ubio njega isto. I tako njihova zastava pao dole i nije neko drugi čovjek pokazao hrabrost da bi on opet podigne taj zastav. I tako svi su pobjegli i ostavili su svoje žene, ostavili su svoje stvari, svi su trčali od taj polje. I za kratko vrijeme muslimani su dobili pobjeda. I sada i poslije mi vidimo kako muslimani su pogrešili, oni su zaboravili naredbu od poslanika. Ovi ljudi koji su čuvali taj prolaz na taj brdo i njihova šef ili poglavar Abdullah bin Zubair, on rekao ljudima, hajde čekate, ne smije da izađete, ali 40 ljudi, oni su napustili taj mjesto i oni su rekli, sada mi smo dobili pobjeda, sada treba da mi idemo dole, da čestitamo svoje
braća i uzimamo isto mi dio od plijena. I međutim, na isto vrijeme Khalid bin Walid, on to već kada je njihova armija se vrati, on pratio, on vidio stanje za taj prolaz. I kada je on vidio, tamo nema više muslimana, ostao samo par ljudi, 10, onda je on skupljao svoje armije i trčio i napadao muslimana odmah oni su za kratko, ovi muslimani su borili, ali oni su ubili i tako su napadali i muslimanima. I taj napad na muslimani je bio iznenadan. Niko je bio spreman, svi su mislili sada smo već pobjedili. Ostavili su svoje oružje, neko sjedi, neko tako dalje. I onda na druge strane, kada je Khalid i Ikrma, oni su napadali od taj prolaz i oni koji su bježili, oni su to sastavili zajedno. I tako odjednom ovo bio napad od svije strane. Kao muslimani nisu znali šta se odjednom se dešava. I čak se kaže da neki muslimani su bili ubijeni od muslimana. Naprimjer, jedan se kaže za Hazrat Huzefa, njegov otac, on bio ubijen od muslimana. I on kaže, on rekao glasno muslimanima, ovo je moj otac, nemoj, ali bio toliko glama, niko slušao. A poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega rekao, ako treba da tebe mi platimo otkup od muslimana, ali Hazrat Huzefa rekao, ovo nije bio namjerno i on oprostio. I isto Amidža časni poslanik Hazrat Hamza i on bio ubijen i jedan čovjek koji se zove Vaši, on bi isto bio rob i on sa kopljem njega ubio. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije jedno vrijeme on oprostio taj čovjek, je rekao nemoj da više dolazi kod mene. I taj Vaši poslije primio islam. I njemu isto je kasnije bio toliko žao. I on obećao da će osvetiti, da će on ubiti neki nemusliman zbog toga što je sada on ima takva mana u sebi. U doba Hazreta Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu on ubio taj Muselima Kazab, jedan lažovac koji je pravio jedna vojska protiv muslimana. I ovo bio toliko težak doba za islam i ako ne bi bio Božji pomoć, možda islam isto bi bio jedna priča od prošlost. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao samo za nekoliko sledbenika i čak se kaže ponekad možda on imao samo dvojca kod sebe. I onda nekoliko sledbenika, oni su napravili jedan krug oko poslanika, ali nisu bili više od 20. Hazrat Mus'ab bin Umair, on nosio zastava za islam i on bio isto šahid. On bio prvi muallim, učitelj. Mi smo jednom prije pričali kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dok poslanik boravio u Mekka i kada su nekoliko ljudi primili islam u Medina i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njega poslao kao učitelj da on uči islam. I on se dosta ličio na časni poslanika i zato kada je on bio ubijen i nevjernik, oni su glasili kao da oni su ubili Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
muslimani su podijelili u 3 grupa. Jedan koji su pobjegli. To znači odjednom tako je to bio napad, oni nisu bili spremni, nisu imali kod sebe oružje da drži, da bude spremni, i jedan dio oni su bježili. I među njima isto bio Hazrat Usman radhiyallahu ta'ala anhu, ali poslije časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprostio svima. A jedan dio oni su kada čuli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao šehid, onda oni su mislili šta je sada da borimo. Nema neki razlog sada da borimo. Oni su kao odstranili od ovog mjesta. I jedan treći dio oni su nastavili da bori, oni su rekli gdje je naš učitelj otišao, mi treba da idemo tamo. I nekoliko sledbenika oni su pokazali baš krajnje ovo poslušnost i odanost. Nekoliko muslimani su dali život čuvači poslanika i Hazrat Talha, on napravio sebe kao da on postao štit za časni poslanika. Kaže se, vidio da su strijele neprijatelji sve bile usmjerene prema licu poslanika, ispružio ruku i zadržao ih prije nego stignu do poslanikovog lica. Strijela za strijelom su pogađali ruku Talha, pa ipak ruka nije pala, iako je on izgubio ruku. Kasnije neko pitao, Talha, da li nisi osjetio bol? On rekao, kako ne, osjetio sam. Ali sam mislio, čim ako bi ja napustio ruka dole i ta strijela bi pogodio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I tako on branio. Još jedan sledbenik, Anas bin Malik Ansari, on nije saznao da je najvjerovatnije možda je malo otišao od ovo mjesto. On vidi da Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu sjedi negdje i plače. On pita, Umar, šta je bio? Mi smo pobjedili, zašto plačeš? Umar rekao, ti ne znaš poslije šta se dešavao? I isto onda on rekao, Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu rekao, da li nisi čuo da je časni poslanik umro? I on rekao, gdje je naš voljeni učitelj otišao, tamo mi moramo ići. Malik je imao zadnju hurmu u ruci. Bacio i rekao, o hurmo, osim tebe ima li išta što stoji između Malika i dženeta? I onda je odmah, šta bi mogao jedan sam čovjek, na druge strane 3000 vojska, i otišao i borio i kaže dobio 80 rane i nisu mogli da poznaju njegov tijela. I na kraju je Malikova sestra prepoznala svog brata po svakićnom prstu. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao bio centar na taj mjesto gdje je bio najveći napad. I jedno vrijeme su ostali samo 12 sledbenika. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem
dao strijele na Sad bin Vakas i njemu kaže hajde da pogodiš tamo i tamo. I isto i rekao, o Sad, neka bude žrtvovan moja majka i moj otac za tebe. I Sad nikad zaboravio do kraja života da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu tako je rekao. Jedno vrijeme časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem glasno rekao, da li ima neko koje sada dadne svog života na Božjem putu? Onda su došli 6 ili 7 ansarije i njihov poglavar bio Zijad bin Sakan i svi su dali život. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je gdje je Zijad i onda su našli njega, bio puno ranjen i izgledao zadnji čas. Onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružio svoje noga i on stavio svoje glava tamo i dao život i napustio na ovom svijetu. Isto ovo je bio jedna veliki čast za Zaid bin Sakan, zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, šehidi, oni će ostati u sudnjeg dana, oni će kao da probuditi na isto stanje na koje stanje oni su napustili ovo svijet. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom vrijeme on pao, bio nesvjesan, bio ranjen, neko udario njemu sa kamen i tako on bio dosta ranjen. Ali poslije muslimani su našli da on je živ i zdrav i poslanik sallallahu alejhi ve sellem popio na jedan brdo i poglavar od neprijatelje Ubaj bin Khalf i kada je on vidio i on rekao la nađauto in nađa, ako bi on bio spašen mi ne bi dobili spas. I sledbeni koji su već pravili jedan krug oko poslanika, oni su htjeli da njega zaustavi, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne, pustite, neka on dođe prema meni. I kada je on bio blizu i poslanik pogodio njemu sa kopljem i on se odjednom plakao i odmah se vratio i njega su držili njegovi drugovi i kaže u put prema Mekka on preselio, on umro. I ova bitka pruža mnoge dokaze u iskrenost i predanost muslimana. Toliko su dali život, kaže se 70 oni su bili ubijani, većino su bili ranjeni. I šta se tiče ovi Makanlije, nisu uspjeli da skroz uništi islam kako je bio njihova namjera. I dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo bio na taj brdo i Abu Sufjan on približio i on rekao, ubili smo Muhammada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo ovaj hvalisavi uzvik, ali je zabranio muslimanima da odgovara, da oni ne bi opet napadali. I kada je niko odgovorio, on opet glasno rekao, ubili smo Abu Bakra. Poslanik zabranio Abu Bakra da išta odgovori. I onda dalje on rekao, također smo ubili Umara. Poslanik zabranio Umar da odgovori. I kada je on tako vidio da nema nikakva odgovor, onda on rekao olo hobol. To znači Hobol bio njihova idola. I rekao pobjeda Hubala.
I kada je poslanik ovo slušao i sada vidite koliko on volio tavhid, koliko on volio Boga, Božju jedinstvenost, on kaže, zašto stajete šutiti i ne odgovorite na ovo uvrijedu Allaha? Vidite, uvrijeda Muhammada, uvrijeda Abu Bakar i Umar, on rekao ne odgovorite. Ali čim bi uvrijeda na Boga, on rekao zašto vi ne odgovorite? Oni su pitali, o poslaniče, šta da odgovorimo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, recite Allahu ala wa ajal, Allahu ala wa ajal. Jedino Allah je veliki i moćni i visoki i poštovani. I onda Abu Sufjan dalje rekao, lana uzza, lanal uzza, vala uzza lakum. Mi imamo uzzu, vi nemate uzza. I poslanik rekao, hajde da kažete, Allahu maulana, vala maula lakum. Allah je naš gospodar i vi nemate gospodara. I onda Abu Sufjan rekao, ovo je naša osvijeta za Badr. I rekao, ovo što su Makanlije napravili sakačeni, ovo što su ovo otvorili grudi, ovi ubijani muslimani, uši, nos i tako su promijenili njihove lice. Abu Sufjan kaže, ja nisam naredio, ali meni je sve jedno. I dalje rekao, sljedeće godine opet ćemo vidjeti, opet ćemo boriti. I ovo kada mi vidimo, ovo se pokazuje, sve se ovo dogodilo kako je bio poslanikova vizija. I kako je poslanik rekao, kako je on tumačio, tako onda se dogodio. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao, i onda su vidjeli da ovi Makanliji, oni su sada povukli, vraćaju, i poslanik rekao, ako hajde pratite, poslao 70 sledbenika i rekao pratite, ako oni jahaju sa devama, sa kamelima, onda to i konje su prazne, to znači oni vraćaju prema Maka. I ako oni jahaju na konjama, onda to znači oni idu prema Madina. Ali oni su kada vidjeli da je, oni su išli prema jahali sa devama i kamelima, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da je oni vraćaju. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada zabranio muslimanima da oni ne smiju da tako radi kako ovo sa mrtvi muslimani su radili nevjernika. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio tijela od Hazrat Hamza, koji je bio njegov dajđa, amidža, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio puno nemiran. I njegova tetka i sestra od Hazrat Hamza, Hazrat Safija, čerka Abdul Mutalib, ona isto je došla i ona htjela da vidi tijela svog brata i poslanik nije dozvolio, ali ona rekla, ja ću biti sa sabrom. I onda je poslanik dozvolio, ona gledala i samo rekla, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mi pripadamo Allaha i njemu ćemo vratiti. Safija počela da se plače i poslanik kada gleda njoj, i onda je on isto počeo da se plače. Kažu, kada je ona bude smirena, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude smiren, i kada je ona opet počeo da plače, i poslanik opet da plače. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem tokom ove bitke isto sve prati, vidi stanje, vidi šta se dešava, na primjer, i rekao, ja sam vidio Sad bin Rabi
i neprijatelje su njega kao su opkolili i hajde neko ide da vidi za sad. Ubaj bin Kab, on otišao i onda on zvao njega i kada je on glasno rekao, nije neko odgovorio. Zato dosta su bili tamo tijele, mrtve tijele. I onda on rekao, mene Božji poslanik poslao. Sad, da li si ti živ, da li si ti ovdje? I kada je on rekao, za poslanik mene poslao, on vidio jedna tijela, kao bezpomoćna tijela, izgleda bezživotna tijela, sin malo se kreće. I onda on otišao i rekao, mene poslanik poslao za tebe i sad on već pojavio da ja sam sad. I onda on rekao, kaži, taj sad, on je blizu smrt i sada on hoće da ostavi jedna poruka. I taj poruka nije bio poslana prema da svoje žene ili djece ili nešto bliznima, prema muslimanima i kaži salam mojim bližnjima i reci im da ja umirem ovdje, ali ostavljam za sebe dragocjeni amanat da vođe brigu, da vode brigu u njemu. Ovo je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, ako dok ste vi živi i poslanik dobi neka povrijeda, onda vi ćete biti odgovorni kod Boga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije toga počeo da se brine oni koji su bili ranjeni, oni koji su bili ubijani. Među ubijanima isto je bio Hazrat Mus'ab bin Umair, mi smo rekli on bio učitelj, prvi muallim, prvi učitelj u Madina. A prije prihvatanja islama, kaže on bio toliko bogati čovjek, uvijek nove odjeće obući. Ali vidite kada je on preselio, njegove odjeće bilo toliko kratke i nije bio neka ogrtač ili nešto da bi stavili, kažu kada hoće da njega sahrani. I taj odjeća ako stavi nad glava, onda noge bude gole. Ako stavi na noge, onda glava bude gola. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, to stavite nad lica i na noge neka stavite malo travu. Inače, poslanik naredio kada je ovi šahidi, oni treba da budu okopani bez čafena na svoje odjeća, ili može se da mota još neka odjeća, još neka kao čafena, ili ne se okupa za šehid. I onda poslanik naredio dvojica budu zajedno ukopani. I onda tako je, vidite, toliko on nije bio neka džurba, sve on radio tako kako trebao. Ako od ovih dvojica, ako jedan znao više Kur'an, onda ko je više znao, on bio unaprijed. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vodio dženaza za ovi šehida, ali poslije jedno vrijeme prije svog smrta jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na to mjesto i molio za njih. I kada je ovo vijest stigao do Medina, ljudi od Medina, oni su bili nemirni, djece, žene izađu vani. Kaže jedna ansarija žena, ona bila puno nemirna i ona je u bitci izgubila muža, oca i brata
isto se kaže, isto je sina i ona vidi da jedan čovjek neko vrati od taj mjesto, ona pita kako je časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek rekao, to je muž je umro. Ona opet kaže, ja ne pitam svog muža, reci kako je časni poslanik. Ne znam, nekad čovjek bude na takvom stanje, on možda hoće da, zato što on to saznao da je poslanik je živ i zdrav. Bio ranije, ali živ, nije, kako su ljudi čuli, nije taj istinit. Ali onda on kaže, to je brat postao šehid, ona kaže, ja ne pitam mog brata. Onda treći put opet čovjek kaže, tvoj sin je isto je, ali brat je poginuo. Ona kaže, ja ne pitam za brata, samo reci kako je časni poslanik. Onda je on na kraju rekao, poslanik je sa khairum, on je u redu. I žena rekla, kullu musibatin badaka jalal, svaka nesreća, svaka belaja, kao da ne postoji. Ako je poslanik živ, onda nama nema nikakva problemi. I ljudi, kada je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ja ću sada ovo pričati, možda neki ovo stvari koje su dešavali tokom ratu, to neki dešavanje, možda dođe malo ranije ili kasnije, ali ima takve krasne priče da nema nikakva kraja. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada se vratio u grad, i svaka kuća sada se čuje kako ovi žene, one plaču, od svake kuće dolazi takvi glasovi. I poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on bio najbolji učitelj. Poslanik kaže, ama Hamza fla buvakilahu, ovi svi plaču za svoji bližnjima, ali za moj Hamza ne plaće niko. I kada je sledbeniko, oni su čuli da je poslanik tako rekao, oni su odmah naredili, oni su rekli, hajde da ostavite svoje tuže, ostavite svoje ova tuga, idete kod poslanikova kuće i neka plaćete za Hamza. I poslije poslanik sluša neka glama, on pita šta je to, kakvi su ovi glasovi. Neko rekao, poslaniče, ove su žene, oni su došli da plaću za Hamza. Vi ste rekli, znate šta je poslanik rekao? On rekao, u islam je zabranjeno da se tako plaću. Vidite? Ako bi on zabranio u početak, onda ljudi bi mislili, ovo je naša tuga. I poslanik nama zabrani da sada ne ovako, oni su imali neka navika da ljudi su, ovi žene pogotovo, oni su plakali glasno, pričali nešto vezane tog čovjeka. I poslanik smirio njihova tuga prema svoji tuži i onda kada su došli, onda je rekao, nema plaćenje za ovakvi mrtvi. To znači, poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on bio učitelj, on vidio kakva je moral, on vidio kako treba da se ponaša. I poslije, zato što časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao, ovi Makanlije, oni su napustili taj mjesto, ali poslije kratko negdje oni su opet stojali i kaže se da oni su već sada imali neka debata. Neki su rekli, mi nismo uspjeli, nemamo neki
nismo robili neke žene muslimanke, ljudi, nismo ubili Muhammada, onda ovako mi nismo uspjeli na svom planu. Zato neki su rekli, sada treba da napadamo ponovo. Ali neki su rekli, mi smo uzeli osveta i sada treba da se vratimo. I časni poslanik već to saznao. Sutradan on naredio da treba da mi sada slijedimo ovo vojska od Maka. Da oni ne misli da sada mi nemamo moć. I čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio samo ovi muslimani idu koji su bili sada na Uhud. Novi ljudi ne smije ni jedna osoba da se ide. Inače vidite da li može neka vojska vođa tako da radi kada je njegova armija je dobila poraz. Ali poslanik imao puno poverenja za muslimanima. I najviše on ima poverenja na Boga. I čak se kaže dvojica muslimani koji su bili puno ranjeni, oni su isto otišli. To se zove, ta je bitka, nije bio to je taj gazva se zove Hamraul Asad. Hamraul Asad je jedno mjesto i vojska od Abu Sufjan bio malo dalje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem tamo je boravio i jedan čovjek Mabad Khazai, on nije bio musliman, ali imao dobar odnos sa časnog poslanika i on prošao kod muslimana i poslije toga otišao kod Abu Sufjan i rekao, nemoj da pogrešite i ako vi sada napadali, oni neće vama opustiti da bi vi ostali živi ili bi vratili živ. I tako onda Makanlije oni su odlučili da ne napadaju ponovo protiv muslimana, nego se vrati prema svoj grad. Taj čovjek Mabad Khazai, on tako pomagao muslimanima i zbog njega i možda oni su već tako odlučili, ali više ima njegov dio, ovi Makanlije, oni su odlučili da se vrati i onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i saznao i muslimani su vratili i kao sam rekao, ovo svi su bili oni koji su prije učestvovali u bitci na Uhud. Mnogo su od njih su bili ranjeni i sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem dosta bio ranjen. Njegov dvije zube su bili šehidi, baš jedva je zaustavio njegov krv poslije taj bitke. I tako muslimani su vratili i onda su nastavili svoj dio i vezani ovo bitke imamo još neke stvari, to ćemo snimiti na sljedeći dio, zato što ima dosta, to je neki razni stvari koje treba da vama pričamo i onda inšallah do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.